Mbanje kubasuhuza bari mu mpande zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda ndetse hirya no hino abari kunyumva bari mu turere tugiye dutandukanye abari Burasirazuba Iburengerazuba Amajyepfo Amajyaruguru ndetse no mu mujyi wa Kigali. Mbanje kubasuhuza ntago wibeshye kabisa wahageze ni ku Muyoboro TV. Gahunda ni yayindi twiyemeje kujya tukugezaho amakuru agiye atandukanye, ariko tuzinduwe no kukubwira noneho amakuru yerekeranye n'imikino n'imyidagaduro. Hanyuma rero mwabyumvishe ni Peter wanyu kuri Muyoboro TV kabisa. Twazindukanye n'amakuru ari kuva mu makipe agiye atandukanye, ariko by'umwihariko turibanda ku makipe yo mu Rwanda ahageze yitegura. Ingingo ya mbere y'amakuru turi buze kubabwira muri icamake harimo Tchabalala Hussein kabisa yamaze gusinyanya amasezerano muri AS Kigali, birumvikana ndetse n'abandi bakinnyi AS Kigali kugenda isinyisha, ibyo turaza kubikubwira. Hanyuma Rayon Sport nayo kabisa intwaro zo zamanutse mu kibuga, harimo benshi bagiye batandukanye, harimo Wilson Onana kabisa na yagarutse, Eric ndetse na Ngendahimana nabo bakaba batangiye imyitozo. Ibyo turaza kubireba kabisa mu buryo bugiye butandukanye. Kabisa hari ibintu byinshi biri kugenda bivugwa mu makipe yo mu Rwanda, ariko nanone turi buze kugaruka none ku ikipe ya Kiyovu Sport. Kiyovu Sport nayo kabisa ngo yazanye intwaro kabuhariwe umutoza mushyashya. Hanyuma turi buze kunyarukira none ni Manchester United, twirebera uko gahunda zifashe Manchester United, naho Cristiano Ronaldo ahereza abafanizi ba Manchester United isezerano kabisa. Hanyuma rero reka tunyarukire twiyerere muri AS Kigali. AS Kigali ikipe yanyu mwakunze cyane nyuma yo gutwara ibikombe bigiye bitandukanye, harimo n'icyamahoro ejo bundi yegukanye kabisa. Yazanye noneho gahunda nshyashya yo gusinyisha intwaro zigiye zitandukanye, ako muri izo ntwaro hakaba harimo nanone rutayizamu ukomeye cyane usanzwe yikinira witwa Hussein Tchabalala. Hussein Tchabalala akaba yongereye amasezerano y'imyaka 2 muri ikipe ya AS Kigali, ariko nanone AS Kigali akaba yongere kongerera amasezerano kapitono kabisa, mzee wa kazi wa zamani muri ikipe ya AS Kigali twita kabisa kapitene wayo nayo yongeye amwongera amasezerano. Haruna Niyonzima nakaba yongeye kabisa gufatanya n'urutayizamu. Twitega iki kuri AS Kigali? Birumvikana yuko byanze bikunze gahunda ari ugutwara ibikombe kabisa. Murabizi ko igiye gusohokera ikipe igihugu cy'u Rwanda, iyi kipe igiye gusohokera igihugu cy'u Rwanda ndetse yo n'ikipe ya APR FC kabisa. Soldiers team gahunda ni yose kabisa. Amakipe mu Rwanda agomeje kwitegura, mu gihe rero habura iminsi 20 gusanga champion mu gihugu cy'u Rwanda ibe yagira gute yatangira kabisa. Amakipe agomeje kwitegura. Ikipe ya Kigali rero yongeye gusinyisha n'abanyamahanga batatu kabisa, harimo umuzamu wo gusimbura Batisha Miru kabisa. Uyu muzamu nawe akaba yasimbuwe, akaba ari buze kujya mu yindi kipe kabisa. Yasimbuwe n'uyu mutipe witwa Peter Abrahim kabisa, nawe wavuye mu gihugu cya Kenya. Ariko nanone AS Kigali ikaba yazanye n'undi rutayizamu uturuka mu gihugu cya Kenya kabisa. Uyu muhungu uturuka mu gihugu cya Kenya rero yitwa Lawrence Juma akaba yaturutse mu gihugu cya Kenya, akaba yakiniraga ikipe ya Sefa Park muri Kenya. Hanyuma kimara kuva mu ikipe ya Kenya rero, mu ikipe ya Kenya yagomeje kabisa kuzana n'undi witwa Satro Edward nawe yaturutse muri Uganda, mu gihugu cya Uganda cy'abaturanyi hariya. Birumvikana ko byanze bikunze gahunda ari yayindi yo kugomeza kwitegura. Mu gihe rero Kiyovu Sport nayo igomeje imyiteguro, Kiyovu Sport igomeje imyiteguro kabisa, ubwo yamaze gusinyisha umuntu ukomeye cyane kabisa, cyangwa se umutoza ukomeye ugomba kwifasha mu mikino ya 2022 2023. Uyu mutoza rero akaba ari umunyekongo cyangwa se uturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma uyu mutoza akaba afite inkomoko mu gihugu cy'Ububiligi, ntago ari umuzamu ahako n'umutoza, akaba aturuka mu gihugu cy'Ububiligi. Uyu nguyu rero amazina ye yitwa Ariane Andre Laudeuti kabisa, akaba yaje mu gihugu cy'u Rwanda mu gihe aje gufasha ikipe ya Kiyovu Sport. Akaba yasinye amasezerano y'imyaka 3, akaba ari yazakorera ikipe ya Kiyovu Sport. Uyu mugabo rero akaba afite imyaka 45, akaba afite impamyabushobozi mu bijyanye no gutoza itangwa na EFA, ikaba yitwa rero EFA License cyangwa se License A. Uyu mutoza kabisa urumva yuko ari hejuru cyane, akaba yiteguye gufasha ikipe ya Kiyovu Sport. Hanyuma rero imyiteguro cyari yose, mu gihe nanone muri Rayon Sport intwaro zose zamaze kumanuka zikaba zageze mu kibuga, aho Wilson Onana nawe akaba yagarutse mu myitozo. Musa Esenu mwakunze cyane kabisa rutazamuturuka mu gihugu cya Uganda, nawe akaba yamaze kugera mu myitozo. Uyu mutipe nawe uturuka mu ikipe ya Espoir kabisa, akaba nayagomeje imyitozo, yitwa Nkurunziza Felicien. Hanyuma rero birumvikana cyane
cyane mu gihe noneho ikipe Rayon Sports igomeje kwitegura sezo ya 2022-2023. Imyiteguro irakomeje cyane mu gihe mwari mumaze iminsi mwumva Willy Sombe Onana atitabira imyitozo kabisa, noneho nawe yamaze kugeraho mu ikipe Rayon Sports akaba amaze kwitegura by'umwihariko kandi 100% bimwe mwitani saprusa kabisa. Birumvikana gahunda nta yindi, Rayon Sports igamije imyitozo. Mu gihe Fresien nawe rero yaturutse mu ikipe Espoir yasinyanye amasezerano n'ikipe ya Rayon Sports y'umwaka umwe, ariko amasezerano akaba yasinyishijwe y'umwaka umwe biturutse ewana mu ikipe ya Espoir, ikaba ikipe ya Rayon Sports yayiguriye aya masezerano. Musa Esenu nawe yagarutse mu ikipe ya Rayon Sports kwitegura championnat igiye gutangira ejo bundi iri kuburi iminsi 20 nkuko twabibabwiye. Musa Esenu yari amaze iminsi mu biruhuko muri Uganda, mu gihe Willy Sombe Onana nawe yari amaze iminsi mu biruhuko muri Cameroon kabisa. Murumva yuko rero Rayon Sports igomeje nayo imyiteguro. Hanyuma twamaze kubabwira yuko nanone ewana abahungu ba Kenesi bamaze kwitegura neza ndetse bamaze no gutwara igikombe ewana cy'abakiri batoya. Ubundi championnat bakinaga ikinwa n'abakiri munsi y'imyaka 13-12, abo bakinyi bose bakaba bamaze kwitegura neza 100%. Rero iyi championnat rero bakinaga cyangwa se rushanwa bakinaga ryateguwe na FTPR cyangwa se Football Talent Promoter Rwanda. Hanyuma iri rushanwa rikaba ryahawe izina rya One Day Tournament. Abahungu rero ba Kenesi bakaba bamaze kugaragaza imana idasanzwe rwose, bagomeje kwegukana ibikombe. Ubusanzwe abahungu bakina mu ikipe bari munsi y'imyaka 11, birumvikana rero bamaze kugaragaza imbamutima zabo, baravuga uti twebwe gahunda nta yindi ewana nta guhagarara, tuzakina paka tugejeje ekipe yacu ya Academy mu cyiciro cya mbere, tukazakina n'ikipe yacu ya Gasogi United. Birumvikana rero amakuru ni menshi tubafitiye ajyanye n'imikino. Gahunda rero ntukadohoke, niyo gahunda iriho kabisa. Birumvikana rero nuko nguko gahunda zimeze. Twamaze no kubabwira yuko muri Police FC kiri kuvugwa naho ari uko bamaze kubona team manager mushyashya. Ibyo ntago turi butindeho kabisa, turi buze kunyarukirana none i Manchester United nk'uko twari twabibasezeranyije. Rutayizamu waho ukomeye cyane kabisa Cristiano Ronaldo akaba yamaze gutangaza yuko kabisa yiteguye kuba yakina umukino wa gishuti ikipe ya Manchester United iri kwitegura gukina kuri iki cyumweru kabisa. Rero Manchester United birumvikana uyu mugabo nyuma yo kutangaza yuko atifuza kuba muri ino kipe ari gushakisha indi kipe, ikipe ya Murekuri kaba yajyamo, yagaragaje yuko byanze bikunze nawe yifuza kuba yakina umukino wa gishuti ikipe iri bukine kuri iki cyumweru kabisa. Mwe muri tayari kumva uno rutayizamu wanyu rero Cristiano Ronaldo ufite inkomoko muri Portugal kabisa, akaba yagomeje kugaragaza imbamutima ziwe muri ino kipe, avuga yuko yifuza kuba yava muri ino kipe ndetse muri iki gihe cy'impeshyi kabisa akaba yajya gukina iyindi mikino y'urutayizamu ukomeye cyane. Rero akaba aratsinda ibitego 24 iyi Manchester United, ariko ibitego 24 ntabwo kabisa byigeze byira icyo bimarira ino ekipe. Kureka ibitego 24 nubwo yabitsinze byatumye ino kipe irangiza championnat iri ku mwanya wa gatandatu kabisa, bikaba byaranatumye inarata amahirwe yo kuba yakina imikino igiye itandukanye ndetse no kwitabira amarushanwa agiye atandukanye. Bikaba ari nayo nkomoko ishobora kuba iri gutuma rwose kabisa uno mugabo yifuza kuva muri ino ekipe, akaba yifuza kwerekeza mu yandi makipe. Mu gihe aya makipe agiye atandukanye kuri uno mugabane w'Uburayi ari kugaragaza yuko uno mukinnyi rwose atigeze amwifuza na gatoya, ariko mu by'ukuri umukinnyi nawe akaba agaragaza yuko ari kwifuza kuba yava muri ino kipe kabisa. Hanyuma mu gihe rero gutegurwa imikino igiye itandukanye ndetse ino kipe nayo iri kwitegura kuba yazakina imikino igiye itandukanye kabisa, hakaba hari kuvugwa yuko byanze bikunze uyu mugabo ashobora kuba yakerekeza mu yandi makipe, ariko abayobozi b'ikipe ya Manchester United bifashe ku gakano barirenga baravuga ati mu by'ukuri Imana yo mu ijuru niba babeshya ngo bahinduke injangwe ngo ntago bifuza yuko no mukinnyi yagurishwa, ndetse ngo makinnyi bari ku isoko bagurisha Cristiano Ronaldo mwenye kabisa muze wakaze ntago yifuza kuba yagira gute yagurishwa. Nyuma yo gutsindira rero y'ikipe ibitego 24 nta kintu byigeze bifasha, byatumye ndetse iba muri championnat irangiye ya UEFA Champions League irangiza umwanya ari ku mwanya wa gatandatu rero byatumye nanone ntacyo bimariye, kubera yuko yifuzaga umwanya wa mbere ndetse no gutwara iki gikombe, ariko byose byarangiye ntacyo bimaze. Manchester United rero izatangira umwaka w'imikino wayo 2022-2023 guhera
guhera 2022 nk'uko twabivuze ku itariki 7 Kamena kabisa nibwo izabitangiye z'ukwezi kwa karindwi, nibwo izabitangiye umwaka w'imikino, ubwo izakira umukino wa gishuti kabisa. Rero uyu mugabo akaba nawe agomeje kugaragaza yuko atifuza kuba muri no equipe. Wakibaza ngo amaherezo nayahe? No kugomeza gukurikira amakuru y'imikino byose tuba tubigufitiye isaha ku isaha. Ni Umuyoboro TV kabisa, ntimugacika intege, gahunda ni yayindi nta kudohoka, nuko gahunda zimeze. Turabakunda cyane, subscribe and share and like niba bitakugoye, niba nta mutima mubi ufite, gahunda ni yayindi kabisa, no kubagezaho amakuru yizewe kandi y'ukuri rwose. Niba ukeneye kwamamaza kabisa, duhamagare kuri 0784 24 5 7 12.